Iqhawe kithi i-Mother of All asikayi sikubone lapha novela nangokhalo. Mfowethu. Kanti siyahazi phela. Ya kunjalo mfowethu kwakuvotwa lapha yabo. Nathi sasibacela abantu bevota. Yikho ukuthi ke abagcina amavoti engafikanga la kwakumele efike khona yabo. Shuthi ke amandla wakalingani nje sesabantu yabo. Kodwa ke emcimbini sobe sikhona. Sobe sikhona. Uzobe ukhona uzobu. Hayi sobe sizosebenza impela. Awusuka hayibo. Phela ngithi ke ngoba thina sasetshenzelwa yabona. Kumele kubuye kuvele kwezinye indawo lokho ukuthi sasetshenzelwa kumaskande akumele kwezinye izinto bebuye beshiye nabanye bafowethu kumele bekukhumbule lokho le ndoda leya behle ngagcina ukuthi bayithanda Mgqumeni wasiculela kwamnandi nathi izingane zakhe ngoba sivusa ngisho umbuzo wakhe abasicabangele mfowethu besikhumbula ukuthi zikhona izingane zeqhawe sisacela ukuthi nathi sibize zizosebenza besiqashe emcimbini sikwazi ukuthi sikuvuse ikhaya ngizwa abanye bekoyisa lapha bethi hayi umculo awulona ifo umculo kunjalo mfowethu phela ngeke abantu beye nganxa bonke